Friendly fiti welcome everybody sin. Nori autori semwen COVID-19 me jok sobo abwa wetero tiara tibuwe chiti ke usukusu kitswe gura redi semwen. Everybody awere ti ewopus repetin e semwen COVID-19. Nanuti fiti yosibo kau fegen me de vaccination ika opus repeti semwen pa kau verferun at sibuage eopos. Berop kawis mekato nuti video dikira link nori borfan o kopoe rikit mefiom. Nuti video be kiri tino ru kirikin. Ekewe ABC opos me aden at sibuage eopus repeti COVID-19. Siba kopo buda wara kewe ABC oposun semwen. A awewegeri awareness igabet kobusire meweweti. B awewegeri benefits igen nawata. C awewegeri concern igabet den mirorire siri rere opos. Awareness metsibusire meweweti ren oposun epeti semwen. Memang tiba fosur opos repeti semwen mera watiba kopsire ifausun aridisit fiugeri beru semwen. Nubuan beru semwen atorong naridisit au suku-suka rutskeo beru fiugeri semwen fiti feme witir tamagoro. Eagageru suku-suka naridis aitari infection igaberu piking minebe aurato semwen. Aridisit already fiugeri beru semwen me aya sokobaden maso naridisit arebo fiugeri beru piking minebe mang arebo dogeri awesara. Eubere kebeto taya si aitari antibody euberu not tats irisit ferri rupara or meru piking atorikit burebo fiugeri. Rara wore over piking at already a few geri beru semwen at severi metsakure o semwen parisrora ke antibodies may fer ferry tere over piking bunnu pere bo warse fan geri sitamono tebe witir few geri Mokutukuturisit may fakon awarar no porisit sabi fi pura or meru piking atorong a witir esirisin geri as nere few geri beru semwen purebo witir me awata memwen e porapora. Ira bupun antibodies e basoen ats neri fiugeri semwen amen nawot. Metsakure ke oposun e peti semwen ike vaccine. Vaccine also posikanage purebo e petserikit semwen. Masuere opos meusure oberu semwen atorong naridisit purebo ferri an atsewere fiugeri semwen. Ebo bubude known antibodies me mwere wesen meru semwen ebo kugits. Tomo kits mayagi sokobadro pusun epeti semwen ren metter, chicken pox, iwe ibira semwen ren COVID-19. May buwe kots merits may be fiwerunga uratsage opos ngay da ururun. Popun may buwer ngeri kits puratse wereri fiugeri beru semwen a pobude ferri aragang. Agager fiugeri ewo semwen kage opos feresegesin. Me ikaraie irisita pobu deve betakun geri beru ewo semwen. Opos repeti semwen siya bira kaya serinom gebe wor ebira feropos siya pobu deve aya. Ebira feropos itare mRNA vaccine. mRNA vaccines raiti beurura ewo irisi fasokon arebo fiugeri ewo beru semwen. Ewo Pfizer me Moderna opos ranom notetenin mRNA vaccines. Ir me iban pa safe ngerikits. Ere opos repeti COVID-19 medicine yer ni ufete ratogori age ye. Ye sibure fosun nawoten eke oposun epeti semwen. Met nawoten opos repeti semwen. Ifan nawatan ngerikits. Nori ifan son e opus repeti COVID-19 afis pure upisegit tubururisits me kits me doger seri semwerin COVID-19. Opus repeti semwen ay dirisits ifarusun arebo fiugeri beru semwen memwen e botorikits. Me wanawot ngeri me risikits at sibagay pun irisits e bopetekun me peti para seri semwen ne firats. At opos may paravetsersi at sibosei. Si pure fosure kots concern si geroriren tomo kits mi wefi rat sibagay oposun epetin COVID-19. Tomo arawas raiki kiwerong pun ewin
eo pusu COVID-19 me feyengau o ruan me ban aurangerikits at semmen. Eko tarawas radugu pureo pusu COVID-19 me feyengau. Me utea sibot teveri pun meiri sire keo pusu COVID-19 siya festadiri ike kageri wakutugutun wan ngerura rabas pusibusire pure se feyengau. Ese ore feyengau kids me guna me ware ke arabas irabinne akketi menor kiri mergaurus at sibuaya renwe resire semman. Ewe putai tuburun me petin na prosemman CDC me putai tuburun muga me sefe FDA me pasau buera rangaget tuburun federutsun eopos. Pare urarira arabas rawefi awere tiburun awisemman eseri bayan eopos. Tsetseveri ko tarabas me dogeri befi kiswarun awen murin aragay opos repetisemman mene pusirira ururun feffederin. Esisinnen puririsuwa puputabe petsakun ngeri ewaberusemman. Sibotitsigi egisero. Ayene mutsuron win kirikin. Kasire mete vaccine kaposire bet namotan mesire kotsmetto tarabas meyari norirerin. Nore orue kiri nötse video sibore porro susun feffederin mebet merawut koposire meme kobage opusun COVID-19. Me ore kots teteniragagero kobage opusire pedir COVID-19. Sibotitsiki me Nampae poros ngeri rumna waseta dokter ke PCP rero kobage eopos. En me dori for appointment renomna PCP ige wari website healthhawaii.gov. Namperu awonate wamngeri meseri orerian opos. Me power records methods kobetseveri auturapka awonate wamtarakku. Katore takom kurakun of appointment mumekobira warm Patseveri kobaya mask ngeri me seri omna appointment. Uber me lift me para ratarakku esekabe ngeri yön epo fenogeri appointment in opos. En me patogeri fiti handy van me bus redda bus. Ngir me kabe. Me kobe fenogeri omna appointment me yots kobo ebetuk para wette uruop korik. Namperuget torong noram na appointment agam na opos. Me wo records methods koposire ige karofiti amna appointment. Me wo torope kapases kopam masua feride porosiririsum ko poru wero waiti mero kator insurance ige bun me wo. Murin ebe tarage pioing ebo posuk wasabul pom. Ruadun murrap ka opos kopegis mommat pusipakator igain me betakun. Popun pusipusire ike opos esengau ike betakun ngoruk. Nabegeri ratsakutiwit non egon meri ubirits nge ike pun mei wors opsemmen iwe eboekistam awutiwit. Namparibu feriaw appointment reno ruafatsun omna opos. Keteknit kopo ferie ike purera opos keage mei wor ruafatsun. Ewa Pfizer me Moderna opos eka ruafats. Ewa Johnson & Johnson efotsuk. Nampauru nogeriwom asese igen me togeri. Me tu fits ko be fie kiswaringawen afiere opos. Wa powe opos ewekis metek wa parapar megut igepo. Pare kots metos ko be fi me abatarok. Meruru metek mekur metekitek na futukerisum feu butikar me eringal. Me wor mere sisap mefi afiere opos kots metots me yuts ko beferi urung makorik. Parporos ngeri rop takter ikedwe togeri pusikut uruop sefi ike ko befi urungawen opos. Para tsotso we wokutu pom na opos puresa puetero metekin. Ike keage wa Pfizer ike Moderna opos betekuren me barabaran ko burutsu ngrirawage uruofatur. Metiki ke ferry norawe with appointment, parikarabet ko ferry or ruin appointment.
Merue ke o pos Pfizer me Moderna keni truofots. E wiro pos e ari siro ke o veru fiugeri semwen e boesina era veru semwen. Era ruofotun a betukurairi sum seriara semwen. En mi ni te bourus me ruofot awo pos ab kobu bruatsu erinisin tuburun irisum. Betukurin maraveren e wiro pos niver percentak ruofoturo pos a betukurairi sum ngeri 95% e geri ruwik murirabagi. Redewa Johnson & Johnson gets a knit efforts. Niute ako po puruete rururiet ko page omna ruofaturo pos. Redewa Pfizer puruet week muride wiro pos. Ikeke age wiro pos ne puputean maram ewe wetok noriu. Era ruofaturo pos ko page non ruebe ruen era baram. Ewa Moderna e purueri week murin e wiro pos. Ikeke age non eu. Era ruofotuko puage no ruebitiuen era baram. Ide tirisue bebe fio tu ibarere ke opos. Idi sume ini te kispanso mururawo urusawo pos are bofernure ke antibodies. Igaveru fiugeri e semweru sumit ya fera pasare bobuten neute fitio. Ie ida bobun petse kuren tu ururi sum e bobute ruik me wurin ara uruso posum rereko Pfizer me Moderna opos. Wewen ibare repopute ruik me wurin awage ewe oruofatun. Redewa Johnson & Johnson ibara repopute ruik murin awopos. Aine mutura nuite video ragagen me feferro kobuage e opos repetisemwen. Ikeke website kits meyaya redate presentation kadogerir ogerir akoban fatafatuts. At a presentation, a course serito sukunen e Hawaii Pacific University, fere mwiri revenues ke sense. Kirisota burngeri Hawaii Pacific University rafer riate project me Pfizer raro ra morian. Ikewo kafiro post me kopokato nete fitio ere por mirafe me toten me ke. Para toto betekura e kewe misisire rarrepoage e o post Titseberi tigeling fan ako perueria kotas kapasis. Kiriso non paturat.